Ita, isagot mi kada kayo ti istorya anapauluan. Ihigante agayaman. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Murtalahiro dito drama anapauluan. Alipugpog! Ay, itay tapay amag na prinsipe Agilos. Ang kaslaawan pagpatinggaan to'y kuweba sinarakta. Wen nga rod, Wonder Bubod. Ay, Di tamot lamadano ng tinagpatinggaan ti kuweba. pagi na natapay. Medyo nabanog akon. Ay, Sige, nuday tati ko na. Mangag mo dahi jay prinsipe Agilos. Wen apo. Agsagana ka. Kabusor lakit di dayta. Ha! Ay, kita tinasilawak. Oh. Ay na, Ha, anya klase tinabiyag dahi ta. gayaman dayta. Anya! Ay, nagdakelmat. Higanti agayaman. Ha! Ay, Kita mapang. ay, ay, Agatras matan ti higanti agayaman. ay. Surutan ta. Di tamtan makita ti higanti agayaman. Wan nga rod. Nagtorturungan na ngatan. Naglawa dito uneg ti kuweba. Isu nga ado ti mabalin na paglemangan. Marigatan ta amang biro kadagiti kabosor ta. Tasaan ta kabisado ditoy. Idinto ta isoda. Ket ditoy titaeng da. Basta agan nagtalata apong. Nasken nga agsipot ta na imbag. Ay, Tapno saan data amalib at dagiti kabusor ta. Juan, Prinsipe Agilos. Umay ka na apong. Ituloy ta timag na. Kita ang Prinsipe Agilos. Ada basit akarayan di ta aking babaa pasat. Huwan nga rod apong. Ay, Ngam na uneg di tayan ti karayan. ay na! Haha! Nagpintasan ditoy. Ada karayan iti unag ti kuweba. Ngam aganad ka apong. Nagalis dagiti bato ditoy. Amang ano may kaglis ka. Kat matinag ka di ta karayan. Juan, Prinsipe Agilos. Apong. Addaman ang tihiganti agayaman. Dito'y gayang karayan. Iti unag ti kuweba, ti taeng na. Nagkamali kayo, iti kinalaban. Ha! Agsaumot lang dahi kagayaman. Wen apong. Makasarita ta amin anabiyag. Babaan iti pan nakabalin ti angin. Amin nga agang angas. Ha? Siya kung ti makisarita kan ko ana. Gayaman! Apay akas tatin ako nam. Saan asinsinan a tao ti apume. Akayat yo akalabanan. Saan mi akabuting ti asino man nga agar aramid iti kinadakas? Naturad kayo. Ngamday ta akin naturad yo. Timangisagmak kada kayo. Urean niya pa iti bagbagam. Patuloyan mi timang parmak iti bagbagayo nga apoyo. Ado kami amang protektar kinkuana. Ket nuna pa ay man dagiti dadakal nga ipes. Anang lapad kada kayo. Bres! Siyak ita ti makalaban nyo. Jarnan ti dumarop. Agsigla ka apong bubot. Ay nakabot-butang dagiti ngipon na. Nagtatadam. Apong bubod! Matinagan niya apong. Ti alipugpog. Ay na. Ako naknukan ni Bosana kon Prinsipe Agilos. Ay na, naimbagla ng tayin sa lakan na babaan ti alipogpog. Jak ipalubos nga dadakes ang mapasamakin ka, apong. Ay na, sapay, nagngato ko mati. Pakat nagak. No natin nagak dita.
Sigurado asa anak nga agang anges itan. Nagpukaw manen ti higanti agayaman. Masiguradok anaglamang laang dayjay. Ha? Kasano nga rod itan? Apong, nasaysaya at langan nga agbati ka dito irabaw ti Dalumpinas abata. Siya kun ti makirangat iti higanti agayaman. Anya? Wen apong, saan ka apo mampanaw ditoy? Urayan na tagsubliak adagos. Apaman amaparmak ko dayjay agayaman. Sige. Ang maganang nagka Wen apong, sige. Panawan kayo nga rod dito yan. Nasipngat dito'y kuweba. Ngam babaan iti pan nakabalin anay kawas kanyak. Makakita iti kasipnatan. Isu nga uray sa dino pa iti paglemlemangan dayjay ahigante agayaman. Mabirokak. Ha? Kunakon kat. Nakita kamot laangan. Ti palsuot ko. Pagbalinat nga espada. Taiso ti aramatak. Datdatlag a palsuot. Agbalin ka nga espada. Aday ta. Nagbalinan nga espada ti palsuot. Ha. Ti gayaman. Nakasaganan a dumarop. Talaga gayam akayat mo timakirangat kanya ka. Di ka kayat asaktan. Ket no dumngag ka iti ibagak. Awan ti mapasamak arangat iti nagbaatan ta. Saan niya kumati kayat mo ang mapasamak? Makitinulong ka kanyak iti panang parmag ko iti ibagbagam nga apuyo. Kanya? Itundanak iti ayan na. Saan? Yak traitoran di Apo anangaywan kanyak iti rinanggasan na di maysa a tao. Aniya? Rinanggasan na ka ti maysa a tao? Wen, iti nakita na ijay umana ta nabukwal na ti bato ataeng ko. Ginusod na babaan iti barita na. Anya? Kat iti pananggusod na kanya naputad ti bagek. Matayak idi apag iso makita na ti Apo me. Pinidot na kat inagasan na. Anya? Kat babaan iti nabirtod nga agas na. Napagsilpo namanan tinaputad abagek. Ha? Kat tapno makabalasak kadagiti naranggas at tao. Pinagbalinak ahigante agayaman. Utang ko kenkwana. Ti may kadwa abiyag ko. Iso ang nakasaganaak. Amang salaknib kinkwana. Kontra kadagiti kabusor na. Ngam aramatan na kayo laang itidakas ng aramid na. Saan adakas ti Apo me? Taiso ti mangisaksakit kada kami. Makaungatan ti gayaman. Awanan ti maramidak. No di ti mang parmakkan kwa na. Ay, kanya nga tan tinapasamak ka ni Prinsipe Agilos. Nagrangat dangatan iti ganti agayaman.
Sapay lako ma, tama parmek nan dayjay. Tapno agsublin dito'y ng panawan na kanyak. Sapay nakabot-botang dito'y. Ay, kanya man nga ni dayjay. Ay, adamanin sa balya ka bosor. Silawak ti pagtatao dan ti oni. Ay, higanti alawa-lawa. Ay, apo Diyos. Ay, na, Jesus. Ay, umasidagan kanya. Higanti alawa-lawa. Ay, tumaraya kon. Ay, sinaruagan na. Higanti alawa-lawa. Iti sapot na. Nagpigat. Iti sapot na. Putipotan na kon. Prinsipi Agilos. Tulungan na! Tanda niya ako. Dayjay, nagbuelta kat dumarugmanan. Sabtem da ito'y espada. Aday ta, naputad ti bagi ti gayaman. Salbag ka! Pinotet na! Binalaagan ka itayan, ngem di ka dimnek. Basol mo matlaang, no apay ang napasamak kan katikasta. Sa anak abas tamatay! Anya ti makaspasamak? Nagsilpo tinaputad abagi ti higanti agayaman. Oh! Anya! Ekonam! Nalakadak aparmagan! Kastagayam ha? Sige, ituloy tati agrangat. Binalkot na. Higanti alawa-lawa. Iti sapot na. Sanak insalat dito'y naglawa balay na. Ayawan lang. Tiyak makapaluspos. Iti padang sapot na kanyak. Ay nga, Prinsipi Agilos. Tulungan na. Prinsipi Agilos. Pinagkapat kun a pinutod ti higanti agayaman. Ngem kaskas di a napagsilpo na ti bagina. Abambanog ka lang! Oray mamin adunak apot dan! Mapagsilpok tumat lang ti bagay! Nukas tangarod, tadtadan ka iti pino. Sige! Aramidem! Dumarot manan. Putden ka man laangan iti adu apidaso. Pinutid ko iti adu apidaso. Ngem mapagsisilpo na pay laeng ti bagina. Aday ta! Napagsisilpo kon ti pinutad-putad mo abagek. Kunak tumatin ka, adikan agbanog, tadi nagtumat lama parmak. Kastagayam ha. Bueno, ammo kon ti aramidak. Oh, anya, sumuko kan? Nabandog ka siguron. Siyak mat ngarod ti dumaro. Sabtanda ito'y... Pinotan mo manan si bagay.
Ngam saan abali pagsilpo bitlain. No mapagsilpumpay, Timik sa tiangin. sige, alipugpog! Yadayom day taputad tibagina! Saan? Di mo yatayo takaputod si Bagit! Saan? Ita, higanti agayaman. Putdet manen day tanabat-bati abagim. Ket payadayok iti alipugpog. Aging ga amaibos, ket day tala ulom ti mabati. Saan Di nagpagbalinan at jap-jap agayaman. Di paikat mataya kon, no jak mapagsisilpo ti Bagit. Talaga kasta ti mapasamakan ka, no di ka agtungpal iti ibagak. Anyang amin ti kayat mo ang mapasama. Ipanak iti ayan ti ibagbagam nga apoyo. Prinsipe Agilos! Tulungan na! Prinsipe Agilos! Samantan ka dita si Kalakay. Kananuan ka. Ganti alawa-lawa. Ay! Waya-waya anak di kay! Sumartan ka dita. Tano makaring dagiti anak ko. Lamutan na ka. Aniya? Sigurado ang mabisin dagiti anak ko. Inton agring da. Ay, Pagbibinggawan da kalakit de. Apo Diyos! Ispalan na kadagito ya parswa! Ay, Ita, higante agayaman. Agtungpal ka din iti kayat ko ang mapasamak. Iton danak iti ayan ti apoyo. Sige, agtungpalakon. Ngam isoblimpay ti impanaw, ti alipogpog akaputad ti Bagit. Saan pa'y? Masapol nga ipanakpay iti ayan ti apom. Sakbay nga isublik ti kaputad ti bagim. Anya? Agtignay kan, higanti agayaman. Sige, agbatay ka nga roden dito'y bukod ko. Tamapantan iti paset daytoy akwiba. Apakasarakam iti apomi. Sige, ngam dagasen tapay ti kadwak alakay, ije nang panawak kan kwa na. Ha, awan dito'y ni apong bubod. Tila ang spotlight na tinabati dito'y anak kasinaw. Napananangatan. Adalakit din nangitalaw kelwana. Ano niya? Nagadoti higante aparswa ditoy. Mabis-bisilan. Pagbalinan dalakit di ataraon. Tikadwam alakay. Ha? Dakkel asapot ti naiwayat ditoy. Anagturong di tabangir ti karayan. Masigurado ni higante alawa-lawa. Tinangitalaw iti kaduham. Ipakan na lakit di kadagiti anak na inton makariing da. Agtignay tangaroden. Iton danak iti ayan ti bagbagam ahigante alawalawa. Absut ako.
mas ahol ama isilon ti kapot at ti bagay. Sabay ama ada sana iti dara. Anya? Di kahagdanag. Kung pala iti amil akayat mo. Basta isublimon ti kasilpot ibagay. Sigurado ka, Gayaman? Kare Agilos a prinsipe ti angin. Am-am muna? Amok anak saya kaapanswa. Isunga agtamedak kan tulungan ka iti mission mo dito'y kuiba. Nukas tangarod, isublikon ti kasilpo ti bagim. Aday ta, isilpo mon ti bagim di ta kaputad na. Agyamanak, Prinsipe Agilos. Ala, agtig na itan. Itundanak iti ayan ti higante alawalawa, anang italaw kini apong bubod. Matungpal, Prinsipe Agilos. Ditan gagayem, tinaggibusan ti istorya at ampok itang aldaw. Iti pan nakigasang-gasa ti Murtalahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni June Rebutaso. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipongpong!